apa yang pentil-pentil kagak ada nih paya. Wah, si Bangor ada kerjaan ini. Waduh, kemana nih si Bangor nih ada? Kalau ada gua bejek-bejek kayak dedek dia. Nggak tahu gua jawara kali mah. Kemana tuh anak tuh? Gua takut orangnya datang dong ini mah. Wah, ini si Bangor nih. Hei Bangor, sini lu. Waduh, sini. Lu nggak kenal jawara lu, sini. Ngabang? Lu ngambil paya gua ya? Kagak. Lu jangan macam-macam sama jawara nih, lu lihat ini jawara nih, lihat nih. Nih, lihat ini. Ngapa? Hah? Lu mau macam-macam sama gua, hah? Lihat ini. Lah ini siapa jurus? Bang, ngambil pain bang. Mana dia orangnya? Wah, bener-bener tuh bocah. Waduh, si Bangor berjalari si Bangor. Kalau kagak, gua bejek-bejek kayak ketimus dia nih. Ini nggak tahu gua jawara kali mah nih. Waduh. Buset, kemana tuh si Bangor jalari itu ya? Ya, waduh, itu dia si Bangor. Biarin dia. Lu kurang ajar sih si Bangor. Lu kemana lari lu? Pokoknya gua bejek lu kayak ikan pepes.